All India Radio in Fall, Ajupao khangamso ngaleknao pamili. Rame kapta khamatai paubing. Ukurli sim gahai shongfuji shirok matalak ainamyon kuera. Kala shirok 2019 akup ngshida. Sim gahai shongfuji ngavana hamhau gida naushinobing na hengarga da kukshay hera. COVID-19 or coronavirus hina maram sada manipurui alungli leida khlai khungli leida khlai bing kala states we alungli leida khlai mi bing hina karar ngongli matsat pai thugi da tingnaru ha kshai gza wat haugi da khangsui adam charan pilot zikhaira infali first case sada gza hai vimewi Bodyguards being gala security being haksang gahai taran gala chungsang gahai taran. The present Chief Minister of Manipur numbering papong sok sada hangdalay gajia. Awi virus jine ili hen maila jihaira marambava. Awi bodyguards gala security liva vemiwi. Bodyguard gala security ne tait samay hawa da pungsho haira. Itumna la panyung baye gajia tuiga hai zingumli 1984 or 1843 atamli o jasri sana maran ga hai thada. Shangshon majimra changshon majimra awi hingda khlebanaba. Har kokong ngatagra jamno krishangno mataila khorchop akhli tazang surra gajini. Infali le deklay kumana pagwing laili oktui deklay Lano akali nakramui mirno akana like shing hanakama kamyaw vang siem na makamya pongsokta 49 days vang lockdown sa haira. COVID-19 hinamaram sada. Atsuwi oktui hili oktui deklay kala India wili le deklay miping yang company otsada klay miping hina. Restaurant mall kala mall thali otsada klay miping hina ot masabai to the Kangjon Gapo Taran Matan Tutup Aina Kajawi accountly Kalami Pugjivawi Ayarli the Klimi being you accountly lupa katumtum Nyang Lagan Sangmi Haira Ajuwi lockdown hina maram sada Ayarma Shogopai Vivang Nangara Nang lava being psycho and a shimli pum laga Avavaling sopum taran inauna nisha hishijina jithiser haugida avava namakam yawivang nang rabing na akama ziming shohi Tana bamrada hangaira kala strike to jihira Manipur government kala center government demand gasa sada nishawi odur him pan masami kavai order signing soda akama Tana bamra jihira Kareli ava kala anangara nisha masijin room gasaji ajawi COVID-19 hina quarantine sakang sa kahawivang kala lockdown salaga shimli pam kang sakwivang aina ava vashungda anangara vashungda aziana ajang anangara vashungda nauthot vashungda shichinda kala nisha tong ga shichin room haugida Maring patraka pungshok haide. Avana shaikam roji, avana shaikam roji, avana shaisa the gdonga hi adjustable salak aina oktipok haire the Manipur government ring papong shok dalai. Coronavirus si India likala Manipur li marashung rang laka. Precaution salak aina pamdak lay. Infal no ayorle pamdak lay bina. Advance salak aina unga haimi ping hina. Chanwai chunwai. Ngajay kawai kala shin kawai makhale wivang motili application kapik sangji motina mayami da tai daklay athumi chanwai junwai ji maili thot mi haura da parliament ni khamaya phongsho khaira Achuwi COVID-19 we lockdown hina maram sada ukhurli lay daklay two countries kala suppliers ping hina amankana ka hai wivang maring papong shok sada Customers being kala government police psycho da sang da thangchi da tukan shopai haura da khamayami haira Achu pau mong chung nang kha latli da khamatai pau bing 2019 Shirok
festival moyon kawai da shirok matalak anisem gahaiji shirok akup ngshida ngavana ham gahai shongfuji no shinobing na henga ga da kokshaisir haira aju wisem na maringa papong shok atishuda Vimi hina faski sada coronavirus in Manipur Iraq shokna kala awi party cards kala security ping here heart sana how kala murna hogi da anamring papong shok atishuda iliva anamatai mela the mring papong shok sada kutum thangwi wang lockdown extend salu hera aju pau hina ko paira pau bing hi all India radio following Johor Khmer